so me say what say me man no you okay bi me medical catch you say I don't sane me so ah na me ye no me hu nti bi wi a wo na obeka mu nsam ade e dia kyerem o mani agi o me here be 15 years ni o me say mani agi papa oh nice wo so mo Philippa I don't o mo ti baby nka say ye sofo me say ene de wa ya ma me say ene bi ti e be mu nsam aso fo ho nye de pamu where you cross o rafi me rafi ade mani agi abro so sa ta na o titachi ma free no ti wa dwenu ho so kula me here be 15 years so me mu 15 years 15 good years say na me ka kire ho lebrente bo fo konkon lebrente aha oyo na hwegu wa ha yeah 20 million and the obese this kind mama enti ahomachi 5 no aba no madwale gusu na me ka so for some na me nyama me send ma sisa na me mani brabre no mani brabre unye ko abruchiri say so you sure say meko abruchiri meko we don't pay buchiri kwa no open no for ka kire me wakọ no Matia sofo sofo mpa che mawi aba mami fantu so me na me fantu ko na mjuma de do mu ani o me say sofo 15 years no 15 good years madam so me boss say me bibia ye a wadawroma wonyi wani hintameda sofo what boy me say bebrebe ma disappoint you what boy me say ayi antenna what boy me say obako yerepa na obai na me dwale wo star na wo ye me wo ye me the same thing ana wo yerepa wako yerepa na afọ wi a enye ma bo ade na wo so de blame what was na da kuma gogoro ni mo ase sa nti one feel sofo me da menya sada boa me sofo boa me ahomachi bla what me pa chomat meje no dodo me say me starting nyam dwuma nye no meje no dodo wo ukodo obuche say Kim Canada bulo ne be walo amen praise the Lord obeto ship amount amen sofo amen obeto car amen carbon dioxide oxygen amen sofo bulo ne beto to amount me shira won tire obetimi akọ mate sofo ena me ko mesere kwan mate me da sapa sofo aya hwe won so ye wate mate na baba yo sofo same journey on you Bema sofo boko de after boko ase wo bahada me na ayina me ka se fabula na wo yefa guess yin no mo ba o we nkwa na baha na mama brown best no koya na game so be na mama brown yi sofo se me na metete akosi ewu sa me na metete 11 bofo ebe de se mu nyama na metete wo mo adakwa yi adom me adum samson kro matete nkwala bebrebe na adum chedua na nkasa na de me kwaji adum won nsem no na nko obaji bi bat wantimi anye me na me de mesato no so hila na tsa sofo okro mu nyina the whole West Africa asofo nyina na metete wo na kum chacha de ahomaso nti no me makwala mum na te wo yeah into answer down pond ho sofo we de ena no yi no anti na obai bunko to tua ho na wenu na ase man sheda enya wenu na nanka me bisa se betimi afa kwan foforo so ai ne peda wonsa na osesai adoma ba me so nti de meka se ye bia no ayi mu anya na me ye papa enya me pe na me ye betimi atiu atwe ho ne enya me a eye bofo no sane a de okase me ye bia na ma ye de na ma ye pati ase ti wo ye be ma se no wo ye bosi akon wo de timu na be ja kire ma ko so kwan ne ba ko fe wo na wo so wo piska me boa siska okay so the me kase so na homachi 2 year no waye no na aka de o ka semba ha o be maye no ko na o temska na mama nti so for said na me ka no nti dia ho fautisi fom fatisa fom adom na ba no si abofo konkona wa sane no so wo fa utiresi fo no so be peda utia ya me nka tema ni so fo wo be ku atafre fom so for me pacho na mi chia o ma jeso na ho ye pacho na mi adumo me na me frɛ wa na me ka me problem ka ka bi cho ahomache phone se wo kunu tifie ne nsa nka ne nanka me pacho nyo okay dan ho dan na me hwa de ase wo so bi gina wachi dan ho unibi fanisi yo empoma 1 2 3 bro me bedroom ho ayo kwa
blues when we 19 my head to 19 we was share no why now we need to go sensitive ah me be dwale wan kasenti no de abofo ne atale abofo no pe no mato go nti wunia me be dwale wa je so se atale no kwanchoni bi yeah nti ahwene so utwe drawer na o ah sofo ahwene sesei o say okay oh utwe ahwene egu ebo ho 6 fa ni nyina egu why 6 aha rula bedroom one why okay sofo no obana ah Janelle G etikawo Sofo adan eti wo wase wura ne bedroom say 19 toma ahodo ma akoma nsia moni nyina wo begina kire abayere de se ponko no de wakọ kraw Sofo adan wo bo mi abra ni so ana adan woni no Sofo adan sesei efimra mi hia wo e de kwan so na ya wo ne mefa na say ejuma wo ye wo je ejuma na betina fie wo pese mi oba e na membre meni fifre na me ko pay ejuma ni sky mbrel na edi na no say wenya ne nyafo na da bia wudi eti na me ba beji sky ni na me ba Sofo no be mama kwanchira ye si ebenya sky wudi na ho be keka wa dia chere wura mu anenka beto kakanka nka beti de Sofo ye die mpa no betumi aye me o ba beti me to ewo yile ni ma beti me to yile mu e ba so nya wa me ye de ti keke madam pna twene ne ye madam me na twempere 15 good years boy no jon ade shale we say what is about 15 18 madam enko 30 madam me so me ye nyam dwuma ofia ha o enye debate am be no fia ha me pa cho ma me akwanche no de ma koye ofie me pa cho wada woro ma me nya nyam because ukunu anga say be so munye munchim ho ase wo de me ba beje ukunu dia wonya be papa because mama de wo ho ade awako sha sie ye yesu hey ago jinti sa entinka wo de me ba beje ho ne enkramofo sie me de neje why ba bia me de ko sha enkramofo sie wo kire mi mu se ukunu number me se onu a na me de ne beje onie enti de mo betimi ye ma no betimi Sofo ye ni so we na wo de no ho ade ko sha sie ye no mbacho anya me de no munya mo de mo ho begija enti mu kwa bia mo betimi kwa wunne ya eno a de betimi wunne ya chese wo ba ye de da se wo so be ka Joseph fa no ho ade ko sha mo kire so no so de ko sha ho nka afia nsa me kwakwa Sofo da ye na me ko sha so de media na ba dia me de kwakwa sha wo sisi e biase pa irade na se o de kwa sha wa isi kai wa afa ma o de kwa sha no akume kwa oi Madafo. Mesu kwese su woni se Judas mesu kwese su. Fiase ko. Sofo me nya anye. Ya nya de me sabe kiska. Ntuma me fo me kunu nko. Mpacho no betimi na. Woni o me kwa me ni me client wa me je manko a type bi tisem a na ma deliver wo mo. Me ni be ma se Sofo se ma sore ntem ana me kese mo ntidwuma ntige ya na odi ni free ba nu akodwam Masa wa hoya me fra grada mo se ya na mo ye fra kwa no ba fra wa grada konfo agrada wo ja akomnya na ezi o sa ye Sofo ma me no Bofu kunkuru la brante Abofo people mo twa hasia Abofo people mo twa hasia me fra bofo mo na be twama chimpre bia ma mu free anko man kasa se ka ko ura ne dem wo man kasa ka de ya kwanche na so bibi be ase ya nya abotre madam for na cancel de be ya mu pie ko ka wo ba fia no abonsu agum now I restore to factory settings na say mo ono de order me kwakwa yes aye ono de na wo sha ono me taste ne me mo taste de me na me o taste madam nkasa sa wo ho fe me nkasa sa me why me kunu na onu o betimi nako unu na so mu na de do wa say wa ma fi you say intini no enese de ya se pa wo hia ni aho kire Sofo mo solve un problem wo hia ti o ko ba de me ba be jiska duro Sofo wo hia ti nka be ma de me ba be jiska duro me so nyam djuma ti o ka me nya ka do be ka me so ba ya mamo no kura ka kira mo mo betimi akọ why e ko ani mani mo ko na me nyam djuma Safe journey. Madam, why number na place so you send mobile money to my wife. Sa big board o tinti make just only member free. Me here member cancel.
nham me makaso anka me femfe yi kare Japan mo me kanse mo pe ma pe second lady afu we do ka bo se ne ka mi nyawe pa dwamu a kedam duma na ba topo se mo de se ti no level bo 40 nyanya duma yi wow abe come on and pray for you merci celebrity sabidi na duma we ba hwe wo na na ma drum se me fa no akwapun polo me fa wo hey asafia fa de kwache de me do so me do tools to beti ti agoro no e ba di mo sam delay munyina wontre wandi she montwen ma me se wa montwen ya Jackson me say munyina montwen me ba ana fiasos de ga me fa ne ka ho fiasos de ga pono konse kuntu oji bi pa ma obe take wise meni abo kun kun ko dim ko mo wode